Hello Sobite, welcome back to my channel. Tuni hin GMFDI muna. Natong nu chin kolam hin kotusima. Thilso kidang pepi anangai kom kidoite. Jule hijitu simhi nu chin lamdop sang na dingle support na ki se hipon atu simhi kidang ka sa ji jwa kahin se hi hiji chun viewer hon khat hot na ledem na comment nan bolo divin tem na kahin le ye. Tun Thusim chu anangai khom tauti nu chin lom le GMFDI hi galma sanga pat chun anmin thang le zengin a hin tu chunga la hin ahum min chi le zengin hi a hin heading khat chu masang pe a pana hi ama hi pathena kuna bol theina lenta na chang hitai GMFDI abol masanga pathenin ki dang ta ani ki topi na ho Thusim anangai khom te hi chi thu ho hi Kojin ahin sut hamwang chu ka hepoi ahin athusim sun pan ahin sut dung zuya kahin seiding hi evangelist no chin kholam te hi to role ki Uttarakhana 1999 langa pat kanaki he ro tai ahin amho posting achi don Ambala Haryana langa anapo do ta ve ahin 2005 le 6 langin role ki a ahum posting ki ta ve ichilaya chun in bahra amun chum chuma kanamo ve kom na mon uchu kilometer khat kol ka sunga kom je uchun kizut to na ananomin hiti chun all in nilha se le ki khop khom na fellowship kana nei khom ji ve akhat na kidang ta tuikang chom khat lai chun amo hi rol ki sunga double fatak kiti mona chun in bahra ahum ta ve hijia en nei te chu achanu nunga akhat mamta ki ti khan ana ume hichi mamta te ena chu ka ki khop ji o hin ke ho in sung to ka pet ule ima cha chu asei ji povin dan chu agu a chu mamta nu chun anama aten ji dan hi ti chun a eng se jep jemin ni khat chu in bara ho ne dinga ki koi hen pam chu eng sit manin a handle chu anasu thlapi tawen hi hitia azebea athil ki bol chu nu chin lamin apona be senin pathin henga tawna mangin eliza tawna na san kum thum la thagup go na zu sa lo ahin tuni in iji hen pom jong hi kan sa tan atin hi le a tawna man chai chai ya chun mamta te ina hen pom achuma pa chu a pet nin akang tan hi mamtanu lungela chu hen pom chu binga tui kai do lo hin te na ti hi ahin hichi achun hen pom sem ho akovin ahi wangin tui chu akai do sa thei ta poven hi hichi phana chun nu lalam ko ma chun ahung thu pata ven hi le aman jong tawna man kit le tui chu ahung phula la zengin ahung kai do kit tan hi anina cylinder kidang nikhat jong hi age cylinder wa be kitan hi achun nu la lamin jong tawna mangki nen hele hi chi gas cylinder gas stove ta kisu to be sa chu ni zan ham khat amang ki ovin hi athum na hallelujah thneina mamta te na ko na chun ahung ki chon ki ovin ke ho na koma bengali no mei kol khat ajipa ukil to ke cheng te ina chun in bara ahum ki ta ven hi hichi a in sungkhat in bahara a khompi ho garwali uttarakhand mi nupi nu chun nu lalam te ina aki khop teng ole hallelujah thu chang chu ani ki mel chi in ipi ke sei na i het lo wang chun a in sungwa hallelujah na ti ji le a in sungwa lai milim sim thu apathen ho chu ani ki tang thaji dan hi iji thu hi nupi nu ma in akam chang ta ana se hi chikeu chu hilovin hijinu pinu yong chun thil su zuwa kun chun pathen thu azong lunglut na ahen nei pat hetai alina wangsit pu doi bom hijilai phatma ma chun nu chin lam te na ki khop khoma tawna ki mang khom ji ho chu hindu sakhu ki loi khom ho chun in koma te khat ram piari ki te chu agu asum ande pe uvin doi bom gari a akisu kha athen diu chu nu lalam cha te ni aki chut kha dinga chun in panga ana koyun a hi le
hichi doi bom chu ram piari cha te khanin ahin ki chut kha atan hi le aki chip na uwa garin ahin tang khatan hi hichi chapang chu aboi pi dingin uthang sei nu lalab in nei pu chun koima sei pi lovin deradun langa ambulance na puin doctor ho na bet sen hi khonungin ram piari in ngai dam jong aki thu min hi anga na hindu a kon christian rol ki chu army training center khat hi je chun spy ho zong regiment unit tamta na mon hi hichilai chun nepali insung khat gauri anti a ani khet pi uvin hi amo insung chu sim thulim howa pon thota hi ve cha thum chapa khat le chanu ni ani uvin hi achanu u alin janu nanda chu kanaunu to khebob ji je chun ho in sunday la le ho in ahung ji tan hi khat ve hi hichi gauri anti chu ahung tam mo en hi le ic zuwa tan hi ichi ic zuwa pe chun zan khat hi amang tapunga hin von kanga ki von khat amma seidana chu mother teresa tabong khat hi ahung tanin amuin hi hichilaya ic zuwa pe na chu nuchin lamin tawna agaman pe hi ho hin het pha na chu asele bimola anti mehrenu pi in nuchin lamin pathen ina tawna aman tingle jesu min phapo ji e tin ana sei pi na hi ichi a kon chun kipana tu pha ahin hejingun tun pathen di ta chu det ta in a hota vin hi chuban le amo in sunga hin pathen thilbol kidang ta kha chung ana thungin hi achapa raja hi army officer dinga ssb interview a chen a hin adang zo si a chaijin a hin medical achun a bilkul a boina khat au metin doctor pa chun sen hi hizi chun amma zo a lo thing zo ta pun hi chi achun ta san ho in sung phabe min tauna ke nei pin hi le pathen lung sit na zalin written ho hong lo thing ki nin interview zong a hin chai ki nin medical abol kit part of in hi chi doctor pa ma chu anei kit ta na hi a hin kidang ta in amasa bilkola boina natna anamudo chu amudo zo ta pun hi tun ama raja gurung hi gorkha raifura major rank hitan lieutenant colonel kaiding in tai punjab muna posting pe hi na akon ho in khana gun chu ta in pan alazingin nu lalam amin pha pu jingtan thu zong akizan hi agup na pathen tha na zala lagau bo kinodo abana ke honjong in bahara ka mutawen hi hichi in bahara chu ke ho masanga chu sim tu pathen ho in sung khat an dan o hi durga kali an ho udan a hin hichi in sung kilo ni awang chun kewang kana tapun a hin nula lamte in sung nila akhat ahung uvin taw khom na ka in ko te to anane uvin a hi le hichi in sunga lagau bu cheng dan ho chu apo do an he do na hi ka in bahara na in nei pa chu amin inder sing rana hin in garwali uttarakhand mi ho hi ama hi limsim thu ho la achu lam kai khar hi nu la lamin testimony ase jinamun gano khum hol a jong chu anapang ji hi ahin pathen ta thilbol thene ki dang ta chun hi chi in nei pa in dan chung chu in bahara kan umu hi ahin nu la lam te to zan le taw khom na kan nei ji te ule imacha ma na thu sei do khapon hi mi hon agin ule azao khara hin ke ho ko ma wang imacha tu se sei khapoi hi chi tu hi kangai to ji le mak bung thum chang somni le sagi ka hin gel do ji in pathen ka thang wa e thu chai na halo so pete tu la hi nu chin lam le pastor evangelist ho le bible sim ho ka la hin kinil bautom na tampi omin chubana mi pi te zong aki khen tum lo in hi je chun hi tabong tho zong hi ga sei ding zong khat ki pan tum danin omin a hin khat pan pi a khat the ji a hi ji thu hi ka hin se hilowa pathen thilbol ho kidang ka sa ji a pathen lo pi na dinga hi ji thusim hi ka hin se hi ji chun we were hon nein he thim pi di win tim na ka hin nei chule tu lai pathen na tonga thu sei la sa bol ho hi ama het dan sim do dan zil do dan
ta sandan thungin asei pharovin pathin na tong tampi zong hi akitu tapun ngai dan zat zat om doin ta sandan zong akibangam tapun hi chu akon hin denomination za zan hum doin hobung aki hental na ahum do lo ta na hi ji chun su pete pathen thu se hon asei zo siu chu la adi e poi ahin thu ta thudi le thu pa zo chu kila utin mang chu lew hen e hotin phachum ding ai joy ji chun positive thinking ne utin apa cha cha le adi ta pa zo chu kingai do a kila do di zo ngai tu te hi chi tu sima ko na zil do thele mu do thele khil na thei pen khat chu hi le pathin anga i taw khat jingwa pathin sunga hin khu i man jing le pathin e tha kang lo hil deu e ki thopi jing deu hi ti chu ai pe ne a hi le hi chan hin na chai utin hi chi tu sima sei khil sei wal om na ki ngai da mutin a ban kit le pu thang kam them gau tu se ho hin ngai khom kit deu hin ananga ha jing te chule ka channel hi ama sa pen hi ale like share subscribe ne hin bol pi di bin tem na ka hin ne ye chukit le ko hi le like share subscribe le wi hin bol pi zo si chunga ki pa thu kan phonge